Lexus CT 200 гибрид. 2011 жылы год выпуска. Коробка автомат, объем 1.8. 4-төн 5 литрге чейин расход. Баасы $11.000. Телефон номер 990 00 15 00. Toyota Camry 2003 жылы чыгыптыр. Автомат, объем 2.4. Газовый оборудование бар экен. Сырып аткан акчасы $6.000. Телефон номери 505 700 300. Toyota Avensis. Чыккан жылы 2003, коробка автомат, 2. Так, объем 2. Расход 8-ден 10-га чейин. Сураган акчасы $5.000. Телефон номери 709 06 33 30. RAV4. 4 ВД 2004 жылы чыгыптыр. Объемы 2, расход 8-ден 10-га чейин экен. Идеал состояние дейт, без вложений. Баасы $8200. Телефон номер 559 01 11 36. Lexus RX 330 2004 жылы чыгыптыр. Срочно дейт. Срочно канча экен? $8600. Телефон номери 704 26 22 34. Так, ак түстөгү Opel Zafira 2004 жылы чыгыптыр. 1.8 объем кен, механика, расход 7-ден 8-ге чейин. Сураган акчасы $3500. Байланыш номери 707 50 46 81 555 02 06 80. Так, салон темный. Канча бересиңер баке? Келишүүбүздөн брат, любой нерсени келишүүбүздөн. Камерага айтып койбойсузбу? Болор жеримби? Реальный клиентке 3.2-ге беребиз. 3.2-ге. Реальный клиентке 3.2-ге бересиз. Ага, все, рахмат. Сары Matiz 2. 2009 жылы чыккан, механика, 0.8 объем, 5-6 расход. 120 000 сом. Суратыптыр. Байланыш номери 551 51 52 00 708 19 51 00. Honda CR-V данныйлары 2002 жылы чыгыптыр. 2.4 объем, коробка автомат. Так, сураган акчасы $6800. Байланыш номери 708 17 25 42. Салон кожаный, комбинированный, темный. Так, белый, молочный, Toyota GB дейт. Пробег 150 000. Чыккан жылы 2005, коробка автомат, объем 1.3, расход 5,5-дан 7-ге чейин экен. Сураган акчасы $4300. Телефон номери 556 24 01 69 702 24 01 69. Канча бересиз байке? Канча бересиз? Реальный? 4 көресиз, а? 2005. 2005 жылкы. Будан кийин уже только башка курс чыккан. Бул баягы старый курс 2005-ке чейин чыккан. Ага. Шаарда бизде 2005 жок, 2004-ке чейин бар. 2004 экземпляр. Ой, мой единственный экземпляр. Не, по курсу они одинаковые, мотор все одинаковый, истовский мотор стоит. Ага. Давай. Истин мотору деп атасызбы? Ой, Истин мотор, а? автомат. Ага. Ага. Все, рахмат байке. Ездил на ней. Ага. Мондай чоң минивэн Toyota Regius. 3000 окончательно будет дейт. 3500 деп жазыптыр, 3000-ге берем дейт. Чыккан жылы 98, объем 2.7, расход 10-дан 13-ге чейин. Обмен бар экен, доплата эмне дейт. Телефон номери 702 24 01 64. Темно-серый Nissan X-Trail. Пробеги 215 000. Чыккан жылы 2001, коробка автомат, объем 2. Расходы 7-ден 10-га чейин. Сураган акчасы 4500. Байланыш номери 0700 79 50 08 550 79 50 08. Серый түстөгү Honda Step Wagon.
2000 жылы чыгыптыр. Коробка автомат, объем 2, расход 9-дан 11-ге чейин. Газовый оборудование бар экен. Сураган акчасы 400 000 сом. Байланыш номери 701 83 33 32. Кара түстөгү Toyota Verso 2009 жылы чыгыптыр. Коробка механика, объем 2, расход 6-8. Сураган акчасы $6200, $6200. Байланыш номери 505 51 35 05. Третий ряд сидений бар экен, үчүнчү катар сидений бар экен. Hyundai Sonata 2006 жылы чыгыптыр. Автомат коробка, объем 2, бензин. Сураган акчасы $5200. Телефон номер 709 33 59 63 559 33 59 63. Toyota Vitz дейт. 2002 жылы чыгыптыр. Коробка автомат, 1.3 объем. Сураган акчасы $3600. Телефон номери 701 28 11 12. Канча бересиңер эже? 3-5ке бересиңер, а? Садикке, школго балдарды эле алып барып жүргөм дейт. 3-5ке берет экен, эже айдаптыр. Ага. Сел и поехал дейт. Машина жакшы. Honda Civic 2004 жылы чыгыптыр. Объем 1.6 экен, коробка автомат экен, расход 7-ден 9-га чейин. Сураган акчасы $4750. Телефон номери 709 49 99 44. Toyota East 150 000 километр пробег, год выпуска 2003, объем 1.5, расход 8, состояние идеальное. Сураган акчасы $5100. Телефон номери 702 63 74 98 экен. Chevrolet Spark 151 000 пробег, чыккан жылы 2012, коробка автомат, объем 1. Сураган акчасы $5200. Телефон номери 555 13 14 39. Аке достор, серебристый Kia Morning 109 000 пробег. Так, 2008 жылы чыккан, объем 1, расходу 6-дан 7-ге чейин. Пригнанный экен, 2019 жылдын декабрында келиптир. Жаңы эле экен почти. Сураган акчасы $3950 000, почти $4000. Телефон номери 505 41 11 41. Ак түстөгү Toyota Harrier. Газовый оборудование бар экен, чыккан жылы 2000 жылы, объем 3, $6000. Телефон номери 706 39 36 37. Toyota Surf. Чыккан жылы 96, коробка автомат, объем 3, расходу 10. Дизель. $7300 баасы. Так, байланыш номери 505 62 40 17. Toyota Harrier. Рестайлинг дейт. Объем 3, 7 месталуу экен, $10000. Телефон номери 0500 55 55 69. Салон светлый, бежевый, приятный, чистый. BMW 7 серия E38 2001 жылы чыгарылган. Кыймылдатышын көлөмү 3-5, пробеги 175 000 километр, баасы $8800. Ээсинин байланыш номери 555 678 007. Mazda Primacy 2002 жылы чыгарылган. Кыймылдатышын көлөмү 2, коробка автомат. Баасы $4900. Ээсинин байланыш номери 700 44 34 97.
BMW 5 серия. F10 дизель, кыймылдаткычтын көлөмү 2, турбо. 2011 жылы чыгарылган. Баасы жазылып аптыр маалымат кагазында. Ээсинин байланыш номери 559 49 11 16.